ni siaongama saa 3:30 cia wiyo musiaisia isaa isio ya kukwata mauvoo maitu nthini wa usakwani 2022 nina wikwatio kana wethiwa na wathanthatu wa kwaila tima tukuthanthatu mwai ni wa nyanya mwaka ni 2022 tiita la masaa nikire tukavikie kulika 11 na kusakwa atongoi ala tukwenda na indi nundu wa kitumiki umuthanthani wa munthi nitukumbanisie mbumbano cia muthia cia ngwatanio kivathukanyo hivyo ngwatanio ya Kenya Kwanza na ngwatanio ya Azimio kati wateti angi aingi ala methiwa maithiuka na kukuna uteti wo wa muthia muthanani wa umuthi inde gatambe ukwata la tumanengete uito utukuni wa umuthi ala tukumbanesie ni vamwe na ateti kuthiuka kundu kivathukanyo kwikunia maleve ndatika cia muthia Vatalitie masaa mavuthu uteti uthele enendi kuendea na uthuthwa kwiyumilia na kukuna kura kwa wingi. Boya cia Mauvoo kutwaiswa kauntini ya Mombasa. Lelu wa kuma keno kuthi Murang'a kutiala kilungu cha 25 yulua yana uvikie na kuthela. Vilingi wa Mauvoo. No tukwatani kwisila Facebook ta Mutongoi TV, YouTube ni Mutongoi TV /FM official. Utumani mukuvino tumia kwa namba ya ili 395 nina wikwatio ni tukutambanie mwengi na muthia wa Mauvoo maitu muthanani wa umuthi na indi tiambia Mauvoo maitu tiambia na mbubano cia muthia vala ngwatanio ya Kenya Kwanza ila itongoiwe ni munini wa Musumbi William Ruto matongoesya umbano wo kiwanzani cha Nyayo Stadium ni kaunti ya Ilovi vala maendea kuthuthia mwenendea vikie kumakunia kura kana kukwata uteti wombau Ruto iweta kana utongoi wake ta wotona kumuna mwenende. Aya Nairobi amjambo. Munini wa Musumbi Dr. William Ruto ni watongwesya ngwatanio ya Kenya Kwanza umbanoni wa muthia wa kwikunia maleve kuya Nyayo Stadium ni musini wa Ilovi akwatianite na ndongoi ingi ngwatanioni isu. I want to tell the young people of our country, you will not check the streets again. You will not wander in our markets again. We have a Marshall Plan on youth employment. We will deploy every year 200 billion Kenya shillings so that we can raise our textile industry, our leather industry, our wood industry, in agro-processing, in value addition, in manufacturing, in housing, so that we can create opportunities, we can create jobs for millions of young people. Kavindani Kauruto ni waikilisia enendi kana Kenya Kwanza yina mausungio mamathina la mekumbilite ndi ya Kenya. On Tuesday, you will be choosing between the team that has a plan about the future of our country and the team that will tell you many stories about the past and what happened in the past. Ruto ni watu la muti kukwatana kwa Musumbi Uhuru Kenyatta na mutongoi wa ODM Raila Odinga kwisila handshake ayase akanangethie ya etia mathina va Kenya takuvingwa miomo ya ulusani aiweta ulusani ulama wetaniwe na KEMSA tawasukumiwe ni ngethi isu. Wale walisema hatuwezi kufika 2022 lakini kwa sababu kuna Mungu mbinguni tumefika 2022. Walisema hatutakuwa ballot. Tuko kwa ballot, hatuko kwa ballot. Si Mungu ni wa ajabu jameni. Kavindani Kauruto ni wakulia kila Mkenya kukwata avake kuikithia usakwani ukite ni wethi wa Mauvoo ayathana kunenga ndaya utwi wa enendi usakwani ni munene. And that is why I stand on this podium today to tell the people of Kenya they should not be afraid. There is a God in heaven who is going to make sure Tuesday the will of God is going to happen. That we will prevail over the deep state.
The deep state will not stop us. The system will not stop us. The powerful will not stop us. This is going to be the culmination that the people of Kenya are supreme. It is the people who hire and fire governments, and we will prove them on Tuesday that it is the people of Kenya who will make the decision to take Kenya forward. Ingi Ruto ni wathana kusovya serikali ya kila mundu aimwikiria musumbi Uhuru Kenyatta kana mirati ila mambisi imwe didela ikaende yake thiwa Ruto akosa utongoi wa nthi ya Kenya. People of Kenya will prevail over the deep state. The people of Kenya will prevail over the system, and we are going to have a nation that leaves no Kenyan behind. Alangi meina keni maende ya kukulia Kenya kukwata mbaungwatanio ya Kenya kwanza usakuwa nini munene ukite. Tuombe vijana wetu wasikubali ile mpango ya machifu ya kununua vitambulisho yao. Vijana tunaomba nyinyi musiuze kesho yenu. And we are voting for William Ruto because he is the reincarnation of JM Kariuki. He has stood with the poor masses. He has stood with the hustlers in Kenya. Tuanze mfumo mpya wa uchumi ya kujenga mwananchi wa kawaida kutoka chini kwenda juu. Nauliza ni kwa nini Uhuru Kenyatta yuko na project? Wakenya hawataki project. Hii kura ya tarehe 9 is a vote to end impunity in Kenya. Tarehe 9 mwezi wa 8 ambayo ni next week, kwa majina yake matatu tunachagua nani kama rais wa Kenya. Nairobi governor ni nani? Governor ni nani? Sisi kama Kenya Kwanza, we believe in fairness, we believe in the rule of law. Nairobi, Bwana Yesu asifiwe. Naindi musiaisya kwambia saa 6 cia muthethani wa muthi ndwitha uyigwa uteti wa Kenya Kwanza kana ngwatino ile ingi kana ciama ile ingi nundu kuyana na nzama ya usakwani na mivaka uteti withela muthethani wa muthi saa 6 cia wiyo kungi na kuangwatanio ya Azimio One Kenya itongowe ni Raila Amolo Odinga munini wake Martha Karua na tongo yangi alame ukwata mbau uteti wo ni makomanana enendi kiwanza ni cha Kasarani ni Ilovi. Raila ayathana kumina olusani kwa ili ya kisomo uiti na kunengane ngilitha ndatu kwa misila mivinyiye Joseph Kiteka na Mauvoo. Itina wakwitha yuvati ala mithina ili akinya masakwani na kuyana katiba ka Kenya siasa sa ilito vingo mwendoni wa saa 6 cia utuku ngwatanio ya Azimio One Kenya Alliance utongoini wa Raila Odinga Martha Karua Stephen Kalonzo wa Musyoka kani wa ndongo ingi ni maroi siombano wa muthevyu kiwanzani cha Kasarani musini wa Ilovi vala makilima enende meyumiliti nikenda kwithukisya ndongo iyo mbewa kuthi 11. Tumekuja interview ya mwisho ya hiyo kazi, tumeomba kwa unyenyekevu. Nwadingila kana we alika kisomo ba Kenya kitha kitendi vi nikenda kuigithia ni wamini asimu iyo muito wa kuiva mbesa mazukulu kavina kura ila no utakana no kuigithia lusani wa thelavyo va Kenya na ikasokelelo ingi aiweta tawo minute ndi tumetangaza ya kwamba kuanzia mwaka ujao watoto wetu wote kuanzia nursery kupitia primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu watasoma bila malipo yoyote. Nwadingila kana wenda nena kindu tesi na ilo kwasya kanenga misila mivinyesi ningilitha ntharu kila mwai nweze vala imbesa ikauma. In the first 100 days my government will begin paying 6,000 shillings to families living below the poverty line.
Raila Odinga no werekana usakwani uta wa kihistoria ahiweta tawe kwa mbesi utongoi mwao na Kenya zao. Raila ni werekana itina kukitaka mwingi ni avika ivinda ya teimake kuthie leveni na kwa Kenya kuikithi utongoi mwao na wakwatikana vandhi ya Kenya. Sasa mimi nauliza tarehe 9 kesho kutwa, nataka nyinyi mrauka alfajiri. Wangapi watarauka alfajiri? Nione mkono hapa. Norekana asinda kana asindwa akaikithia kana wake thenya na musindani wake nikenda kuikithia nthi ni ende ukusia mugo wakuyana ndeto cia Raila ikathwa muno ni munyu wake Martha Karua ahiweta kana Kenya yume na ivuso ya kusenzia utongoi wa Kenya wakele utwendete na kuikithia Mauvoo ivindane na itina osakwani. Alisema Kibaki tosha, akasahau yeye anaweza kuwa rais, akaona Kenya iungane akomboe Kenya kwa utawala wa kimabavu. Mimi nataka kusema hakuna mtu mwingine Kenya hii ako na qualifications za kuwa rais wa Kenya wakati huu isipokuwa ni Raila Amolo Odinga. Nasikia watu kutoka Venezuela wana mpango mahali ya stronghold, mahali kuna stronghold ya Azimio la Umoja One Kenya. I'm so happy mahakama ilisema lazima kuwe na backup ya manual register, kwa sababu walikuwa na mpango mahali kuna stronghold waje wafanye fitina, kimskiti ikose kufanya kazi, alafu watu wachoke waende zao waibe milioni 2 ya wakura wa Kenya. Joseph Kitheka, Vilingi wa Mauvoo. Muthenya wa mwiso wa titiko ikunia maleve yuo kiti maivila kivathukanyo ni methiwa mayumia witano wa Mauvoo ivindani usakwani wati alama saa Mauvoo wao yumituki enzioka waita ula wakulia enendi kuyumilia kwa wingi na kuikonya na iseso ya kukuna kula ndaelezea kana kukuna kula kwa wingi kwa teti ala mailite na kukwete maendeleo kwa enendi kauntini ya Masaku. Daniel Mongela na Mauvoo Mutungu yu wa chama cha CCU kawaitendane na itina wa ndamuka siake cia muthia cia kukunea maleve ni waelesea kana juu utuiwe mokoni ma NND valaju wa menda kalima Masaku kuyumilia kwa wingi na kuna kula nikienda kuikombwa kuma mathinani alama ende na umekombela. Machakos residents, tafadhali muamke mupige kura. By the way, hamuna chance hii county yetu unless unataka utafute pesa kila mwezi ya kuenda ya mchango kuenda hospitali, because if we don't fix, tukikosa kutengeneza hospitali zetu, kila mtu sasa atakuwa hostage kwa welfare committee, anafanya mchango kila wiki ili kulipa bills za hospitali. Wale ambao wako na magari, mabarabara ambazo zimeharibika kila wakati wanashindwa kibadilisha maspares nini, watu ambao wako kwa transport sector, wana bodaboda, matatu, wale wa maruti na wengine, wakikosa kupiga kura na wakipata serikali ambao ni wazembe, wezi na wafisadi, wataendelea kuteseka. Uneni undu endania na wa mutiti wa kivila cha uyumbe cha Mwala Barclay Mutinda na kiola wa imayaka ila NND kuma kilioni mbunge cha Mwala kwiyumilia kwa wingi nikienda kusakua atongo ya alama kamailia maundu ma masomo na kumaetia maendeo. Kana kios, kana kau ibindia kuniwa kula. Nanye niboya, mbai ya Lili, mbai ya Mukamba, na mbai sionze Kenya tuide na usakua niwa Mungu. Ando maume mkua wingi magune kula na maisio kamisi makete resorts. Kuumba ya Mukamba, tuikatete kuukita nundu siasa ikabita na mbai yitu ikatiala. Nde mbai tu, mumenyonde, ala wau, alemafu, tikabangi thiondo mwigua muka kune kula. Kula ya Mwala this time round. Ti kula ya kawaida, tienda kuona ni change. Nikanawe thieta kwa hata mutongo wina vision, mutongo utono thuko mandu ma Mwala
tirelessly. Wathi wa ngwatanio na wende kuinwania manigwa kuma kimanisioni kinene cha Machakos University na lala mamaeleseka kana vaina vata wa kwithiwa na nduthi itina wa usakwani maikuli ateti kwitikila mausungio munene nikienda kunenga manigwa uthei wa kuendea na masomo alama eleseka ni manako nikie munene ikuwa ya wa corona. Have actually any work to do because we have decided hatutapigana, tutapiga kura, tutarudi nyumbani na tungoje our media houses zitupatie matokeo. And my message to the politicians, when the results are out and in one way or another you have not won, please let's not resolve our issues on the streets, because at the end of the day it's the Kenyans who will lose their lives. Vote and go back home. There will be no chaos after the elections, even before the elections, during the elections and after the elections. Yu masaa matialite mavuthu nikenda usakwani utwaewe ateti mami na uthamba moko kwi umunthe na ndambuka cia kwikunia maleve cia vika muthia kwana memulela yikitu ni nzama ya usakwani na mivaka IBC vanthi ya Kenya. Daniela Mwongela, Mutongoi TV, kumava katikati wa musi wa Masako. Ni udiko munene kwa ula wa gavana wambe wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makau Malombe itina watongoi maalimu vamwena alimu kuma ward miongoi na sia kaunti ya Kitui. Matongoiwe ni ene ivila masia kutetea mavata maalimu takupet na nat kuwetakana niweme ukwata mbaundini wa masemba makivila cha ugavana kaunti ya Kitui. Ama uwetakana walanyewa Malombe ula waambisie yila wa gavana wa kisomo atawakilisie iwango sia kisomo kaunti ya Kitui na yuto kutwa sila kumukwata mbau nikana kutwa nambe maundu makoneti kisomo. Onesmus Chalo enaingewa. Otongwe wa alimu sivo siamasia kutetea mavata ma alimu nati na kupeti ovamwe na alimu ni matuweze sikalonola wa gavana wambe wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makau Malombe. Musi kwake dhiane changu dio dhilone wa suwa balama atwe sila wako mukwata kwako ndini wa savali wake wa kunyuwata gavana wa kaunti ya Kitui. Ndini wa sikalo hini ilasi atongo wani ene vila masi ya maisi ya kutetea mavata maalimu evo kupet ila itongo zene kioko motia na nati ila itongo zene sema ni mutunga ndingo maweta kisomo kaunti ya Kitui ni kitietwe itina muno na mawidhu loko maalimu na amanywa maidhieto makuendesia kinu kila chodhodhi ya vanene matwe sila wako kwa tabau Dr. Julius Makau Malombe kwa kila maweta kana walanya wa Malombe wa kisomo nocho na ola waambizi la wa gavana ni wakile kisomo kiwango cha yuluva kaunti ya Kitui na yume ya kwa tamba ukunyuwa kwa Malombe no kana aendesi walanyo usu na kuwakile kisomo kaunti ya Kitui. Masito ni Simon Mutunga Ndingo, NAT Executive Secretary, Kitui Branch, Kitui County na Vice Chairman Eastern Region. Jenda kwa asia umundi atongoi maalimu kuma chama cha NAT, Kitui Teacher Sako, Mwalimu Sako, Kupet, BBS na Kikosa na Kipsa na tuchenda kuidhinisha Malombe ta gavana ula ukuendekana na alimu katika Kitui County nundu aundu watuthukumie kwananisia na mwito wa Malombe asia kisomo nocho na itu tuasia kisomo nocho andukwasia kila musi kisomo kou maondola tukenda Malombe atuike mbe anengane kisomo wa mbe wa kila kindu chonde ukithia hakika nundu twethiana kisomo kisio sindilingi sionde ikethia sinzi kioko motia na ulani wa mwandiki munene wa chama cha Kupet ni wa makuli alimu onde kuma kaunti ya Kitui kukwatiania kwa vamwe na kukwata mba uteti wa Malombe hotondo kuelesia tukulia alimu onde ma Kitui County tukwatei kuoko Malombe nikana atutungie kisomo pala chatua akilika kisomo cha enzi muno na asia nde kwithia gavana wa kusupport kisomo cha ECD peke yake asia support kisomo chonze nundu kindu kila kilungasia ucha misi
no kisomo. Nake Dr. Julius Makao Malombe nwathoche tambia yotongoi wa alimu a kukwata mba uteti wake bala weta nyuvata governor wa kaunti ya Kitui no kwa ile kisomo kwa kuandika alimu ma ECD na kwa kailasi no kana kwa ile mawidhi ulokoma manywa na kunenga ni basari kwa manywa la mumite misini ila mivinye kalikoni ya kisomo to amina kuliko alimu ma ECD ala tuandikie 2013 na mayaongelo na ndululu kubikoyu na maaikiwa katika scheme of service ila ya alimu ICD seobetwe enda kuhakikishia andu ma Kitui na alimu ICD kana tuamina kuliko alimu ICD tukamatwikithia permanent na pensionable kula kutena ila sia ECD tukaka kula kwina unyivu wa alimu twake kindu kitwa proper bursary fund kila kiatetha cia na mbingi ila ciumite kundu kuteno kwati mwianeu na moni tukuongela fund yesu nikana twinengane bursary imbingi ona uyo Malombe no amenda enende kwiyumile kwa wingi matuko kenda na kwikonya nthini weseso yosa kwani tilivota Vilingi Mauvoo kuma kauntini ya Kitui Neto Onesmus Chalo Malombe show Kwimurena wa muthia wa kampeni Kenya yonde ivikie na kuthela kiliombunge cha Kaiti na kila kiende kusewa usindani muvyu kwa alame kwitia kivila cha kiliombunge kiu ni kwa kusewa masemba memwaki mamuthia ateti mekivilokanyo makithiuka kunenanya na mwenendi ani vamwe na Terry Mbaika wa UDA, Joshua Kimilu wa Wiper na Anthony Chalo Mangeli wa New Democrats. Kungini kanamu kitiwo Senator Patrick Mbao ni wathiuka kiliombunge kiu na kila ndicho ngome yake ya siasa kuikunia maleve. Caleb Chalo wa Mutunga ni watumbanisia Mauvoo. Muthenani wa mwiso wa kampeni kiliombunge cha Kaiti ni cha kusia melolongo kauta ya teti na nguthucio nthini wa soko kauta kilione mbunge ki na vani nthini wa nzige cia muthia makivinga kampeni ateti alame kukita kivila kicha kiliombunge Terry Mbaika wa chama cha UDA, Joshua Kimilu wa chama cha Wiper, Anthony Chalo Mangeli wa chama cha New Democrats ni metha na ivinda ya kumuvoya mwene nthi kumasakuwa muthenani wa wakeli ula ene nthi maketha makikuna kula akinene ya kitani itangine Kimilu ni wenda ene nthi kumutungi ya vo wakeli akiathana kuende ya kukwata mbau kisomo kwisila unengani wa basari kila enda kwasya twenda usakuwa na wakeli ula Kimilu munainda nake wa mwete maendeleo ni woyu maumbala matiali yetu thuku matumina mwiketha wasiwasi mubango wa maisha na ilingo wa mai wakenda ilingo singe besa skulu nikana wendie vayo wandea baito mubango wa Kimilu nenda kumina utimanu musie nikana viyolike Wiper Terry Mbaika wa chama cha UDA na akeka vindane kau akitumia vuso ya muthia ova etangine kwenda mwene nthi kumusakuwa nongi kuvendwa wathiumu wa basari na kuwete maendeleo meke vuthokanyo Kaiti alama teleonekana Anthony Chalo Mangeli wa chama cha New Democrats akinene ya kisione cha chumu ova Kaiti ni wenda ene nthi na mokuthiva ndongo imemetho makililikana kana ni vinda yingi matondha kuvindwa Kaiti na kuwete maendeleo ala mateleonekana ungu wa miaka 5 ila yukite kethe waneme umuniva wala Tanzania mameli manatano sawa kwa chano lakini na tano mkito unamela tena sana sana ala ndisi shule sisema kujaza kuna mungu mareli ukana mayapa neno ila yote na sakana pale kangine leo soko isikaniwe kwa matunda leo benda pango kimusimbu tafuka marketing kana publicity nikavindane kauna valamu kitiwa kivila cho seneta wa vama kuweni Patrick Mbao Malika na chama cha NAK
ula ukonia kula va kaiti watu mevuso ya muthia nake kwova kula ngomene yake akiathando makaiti na makuene yonthe utongo imusio kwenda mamina tatama minwa kwa masuwe serikali namba wasiakatwa amendment bill kwa mbele mbunge ya Senate ila eti anumanengo ingilile makuwa na yuka aftamina kwa serikali ila mamina tunamaina pina ni mama asobie ndiki ya Kenya tuyo na mama makuwa no sioma kasoluani chao ni serikali tuyo. Siasa cia kaiti ciathela wivi ndani ya mweso vatialite ungua masaa 48 mwene nthi athia kavathukanye nginda na mawa. Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kumava makueni nyeneta wa Caleb Chalo wa Mutonga. Musesa ni tukosa uvomo munini wandatika nini na eni disio kedio ingi na Mauvoo angi. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbeange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza tune. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make all your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Amen. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza. Company Warren Mabati Factory Limited nende uradi ya hundu vatanyika kwa ndoto ya kuniyaniya nitusawa vase mabati kwa na wendu waku valoto na kuiya kilungu cha 500 yuluwa yana cha mbesa siaku nitusawa vase langi wasana udhando kwa na wendu waku tani ya udhoku mitu wako wangu cha yulu takuwa kidendu kufikisa mabati ya kwa mitoki musiku waku vate kuiva kindu tuina methemba kipathakanyo ya mabati ta Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamania Tile na hojutu na Espana Tile ile kuendesya omuno Reino mabati tukitengela leluni wanamanga oyito na mutatala wa kuiva ombola oyende ya kwaka oyingino witi ode ya kukuyo mundi kwisila mutandao wito wa Facebook ulani Reino mabati kwa Mauvoo mbeange notu kunisimu kwisila ambani ino noti muunza ili kenda idhandatu ili nyanya imwe kenda kana noti muunza kenda itano ili kenda imwe nana imwe dhandatu ndukasio kengi kukitanamiki mbuindo yuke ikayaki yala chaku Reino Mabati Factory Limited tui yake na mabati maitu. Nina udho changi musesa twende na kutambania imwe tio Mauvoo ni makonete muthenani wa umundi kwithi wa wigu muthena wa muthia kwa ateti kuvikia kwikunia maleve ateti kivilukanyo kuma kauntini ya Makueni ni meyumilia muthenani wa mwiso kwa mo kutoa isia campaign kukulia NND kuvikia na kumakwata mbau muthenani wa umundi vala mavikia kukulia NND mavikie kweyumilia kwa wingi na kuvikia kukuna kura undu vailete nikenda makavikie kusakwa atongo alama ilete kumatongo esia miaka 5 yukite. Kennedy Mulinge na Mauvoo Ungua masaa 7 ili nomo matileneka na ene mandhi ya Kenya kweka utuwa kwisile 11 watete alame umatongo esi kwa miaka ingi 5 ene milioni umakatono muonzala meyandikithiteta kunima kule lembetani ya ukambani na milioni miongolina ile lame yandikithiteta kunima kula va Kenya kwa jumla ni madhuthio kuyumila kwa wingi kukuna kula nikana kusio tongo ikosa ni atete alama tongo yone mawendimo hiliti mawendima ene
na nulikana kila mundu wonde mukiti wa ubunge wa Kibwezi Tudhuluno wasio ungua tikiti wa chama cha ODM Seth Kakusie hewambe 10 ta o ithi wonde tumile kwacha tene twambio kuna kula kwetene baisasta withe andwala maumete basa kana andwala mateigwa nesa nimakuna kula na masio kamisi kuvomwa baisa 12 twithe nitukonia kula sito nesa na twikuna kula na Mauvoo ibindani thini twithe na Mauvoo mwingi muno na twikuna kula tuna Mauvoo uneni hula kwa tambo ni mukiti wa ubunge wa Kilimbunge okicha Kibwezi Tudhuluno wasio ungua tikiti wa chama cha maendeleo chap Mwengi Mutuse umelaikwa wingi muno pio kila kituone wasisia wona mutoi waku utanaumala twambio thaimana kuma munthio nikenda andu maitu tumaumalie makune kula kwa wingi twenda thiana yolo wa thiana kula cia kamba 1.7 million ila registered makueni Kitui na Masako sionthe ikunwe wethethabe mundu utanakuna no umwe kana ele vala kilungu kinene cha ndongo isia ukamba si mulengoni wa kituti wa Azimio Oka kati wasio evo ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka magavana ele kati watatu maukamba ni na ndongo ingesi wengo kivathokonyo ukulyo umakula kuyenende maukamba kwiki ya kula sioke kavuni cha ndongo ya ngwataniyo iya Azimio Oka Raila Odinga mukiti wa seneta wa kaunti ya Makueni hungua tikiti wa chama cha na Kenya Patrick Mbaumalika alwetani kweselanze valele mbeta wakambega kwa kutani ya mute wa serikali na kukwata maendeleo miaka 10 za wa serikali tuitona ikalenge za wa serikali miaka ngiro kite 10 na kweka la ndini wa serikali ni kuamuka kwa chatene kukuna Vilingi kumali kila mundu akune kura kula sio kamba sitalo sio then 90% plus si kwa Raila Amolo Odinga percent ila tokone ya Raila nayo kula niyo kutuma Kalonzo wa Musyoka atuika prime minister wa Kenya na niyo kutuma kamba mae wa maendeleo ala tunanena nisia na Raila nikenda tukwate ungua serikali yake tamalelo malami silanga sia kumina thina wa kiwu cha unywa na kuima siana situ kukwata mawea valamba onge kulia nende kusa kwa tongo imisingi ni udhukumi ndetisi ama ukulio onge umakula ku enende kwiki ya mustali wambe kunenga ivuso hatiti kuma makundi na lamethi utama yeto utevandhi ya Kenya kati wa makundi amevo mando lamethi ona mamutha memwana hamuika na amoitu utongo iwa mundu makati undu mwana utongo iwa mundu ume akamete ina akanema kunawe yawo mama nijete nesa nundu mawiyala tukona musine maingi na tunenga totongo iyo na bandu bonde mundu mukonenge totongo no manage ame nesa na mundu mukaitha ya manager museo akatwitha twiraf akatwitha twiandu mame bango miseo ndilivotia Mutongo TV kuma kaunti ya Makueni nyene token Mulinge Ateti halame ungu wa ngwatanio ya kiuteti ya Azimio One Kenya ndini wa Kilimbunge cha Kangundo matongwewe ni Atanas Ndolo ni wakulia enendi kutungia ni akula sio nde chondoni kimwe cha Raila Odinga na kuthengesia uthukumi kwe mwenendi ama yendekeria muno ni kuvetwa kwa ngusani sio sia atongoi ile itungite maundu na itina na ala meusakuwa onde kuthukuma memwamba kutedia mwenendi Boniface Mutisia na Mauvoo Ndolo mutinda inena na enende tina ukomana na mo kisioni cha kwa mangu Kangundo ya kati wanda na uthingira mutongo wa chama chao ndimu Raila Odinga ni wotonya utongo sendino ya Kenya na kana ingira ila na wewe na utalo mwingi wa kura sia mwenende na veva ta mwenende akasalucha na kuono sia kura sia ke chondoni cha Raila Amolo Odinga muthenyane wa wakeli Kangundo Azimio nithetekelilwa muno chama cha ODM ndini wakamba na choni kitekelike Raila Amolo Odinga ebalawe no kwewa tanu nondo no kuona chama cha Azimio affiliated parties sionde ninengiwe mwana wa kumwetesya kivila na nicho ketumi okusinda na kura mbinge monopyo vanu wathingira kana myanya mingi isio cia ukamba ikoneka ethiwa Raila kavikia kwithwa emusumbi wa nthino ya Kenya na kana tiala meungwa ngwatani ya Azimio One Kenya no nginya na umaka kwa tombau kenda kutethesya kweta maundu ma maendeleo kila kona umonde nigwa muthenya witu wa mwiso andu ma Kangundo ni mukulia mwethe mwemetho ni munonie ndie wanathukie honorable Katatha ni party leader wa Wiper olwa kana ni na party leader wa ODM Raila Amolo Odinga na niwe serikali ni ila ithionthe tusiaitie na metho maitu
andu makangundo ni mutavya kana mwanenga kivila mwithitwe mwi ute wa silikali mundu wa mwiso kwitha silikalini ai Joseph Kimeungutu wambe ai Paul Ngei na wakatatu yu kwitha silikalini ni Atanasi Ndolo Mutinda ni chamani cha ODM na musumbe ula tuukunia Leila Amolo Odinga na ke chamani cha ODM niwende na umekatha ngwatanio lazimiwa ni Kenya na kuwetengika na atongela ngwatanio no maketho maithukumwa na umwe na kwa nyailo vyasyo ndela ivathiwe ile mbunge vamwe na kaunti kivathukanyo kutethia mwene nthi dati kwatanete ithionthe na tuithi kwa Leila Amolo Odinga ni mwana wake etana bedroom ona kwanga meta onthe nikenda tukwatia ni undu wa Kangundo na masako yonthe itonde kuneneva na kukulia sindu ila siithanthini wa national government nundu eka apart from CDF pe uthiyunge witha kwa musumbi no nenga wola wendo na musumbi kwa ngelekanyo lelu wa mwala tukangundo ndwikiwa ni MP eweka no ngina ethwe endo na musumbi na nundu ninye ni bala pe musumbi na ngetha ni nthini wa bedroom ga lobby lelu wa mwala tukangundo ni 13 kilometers nikendo tone kutama akiwa na nini si Leila Amolo Odinga aketha yewa moyo nundu thini wa ukamba ni wisi kivila cha Kangundo ni chake Wakwatombo ni muteti wa kivila cha MCA Kangundo ayulu endwa ni ngumu na kiwetengika na ngwatanio ni avata kati watongo ila meovikia na unyuvu wa nthini usokoni ula ukite chumwani kingi mwatongo iya na umayumbanya kuveta ngusanisio na kutethia mwene ndiki maendeyo thukuma imwe ila andu membua maumite chamani kimwe ni matona uthukuma mwene nthinesa nundu mayukita manasiasa imwe manupitwe imwe kwa umanyupwa payembwa kaula kini landu manyupwa mapulanite no lazima ukethia pe kau mayukiti onene sia mayukiti onene no ithia mwene nthini we waumia kwa umupango wa Wiper kukulia mwene nthi anbe candidate ma Wiper niona no mupango mwailu unyupanini netina wa unyupani ila mwene nthi wende na uthukuma na nicho kitumi ni yumisie nitie kivila kini kana nitone kutethia mwene nthi malelu maiko malelu mathelile nundu maise ubaua na imalekeilwe matuika masioko ona ndana nyupwa ninza ubetie malelu kadhaa nikana withie mwene nthi ni wasioka kukwata nzia cia kwisila no yithia ngali na sindula ingitumia wa maleluni ina umea mana tuisovea mwene nthi Mutongo TV kuma Kangundo kaunti ya Masako nyene toboni mutesia Musaisia netungia muveano ndo akutambanya na kwanthini wa Mauvoo maitu muthanani wa umuthi ndi kwatekana wa vikia kuma na maundu ala mavikia na ukitika usakwani 2022 watu waninye Veronicah SYOMBUA na Sharon Ndinda haetha aitwa lelo Mauvoo maitu kwanzia ya meko nitungia muvea onde alama ilia Mauvoo maitu muthanani wa umuthi ndi utia nthini wa kilungu cha kwambata WINAKE star kivisi tukomane uni saa ili sia kioko nthini wa kilungu cha twathimwe tukavikie kwa thimwe imwe atukavikie kuvoya nthi yitu Mauvoo vindani tuelekelete usakwanini tiwanesa noithi wana kiwiyo mbovo